Inkuru nziza ku gisirikare cy'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asinye iteka rikomeye cyane. Hanyuma kandi mu yandi makuru ndaza kugenda mbabwira ko abanyakenya muri uku kwezi abanyakenya 49 bari ku rugamba muri Ukraine barwanira Uburusiya nk'uko ubutasi bwa Kenya bwakomeje kugenda bubigaragaza muri rusange. Ndaza kubabwira ko witwa igikomangoma Andrew cy'Ubwongereza ubu ngubu akaba yamaze gutabwa muri yombi. Ari makuru kandi aragaragaza ko uwitwa Barafinda urubanza rwe abarimo barafinda rwashyizwe mu muhezo. Ndaza kurebera we n'andi makuru kandi ndaza guca nakisangani mabwira makuru akomeza kugenda avugwa. Bivuga ko umusirikare yasanze umurwayi mu bitaro aramwica, byatewe n'iki byose ndabigarukaho muri aya makuru yacu ku buryo uburambuye. Twihuse reka mbanze bayicama cyandi makuru ingenzi agezweho. Mbanze mpere kuri inkuru mabwire ko witwa Mark Zuckerberg uyu nguyu yitabye urukiko kubera ibirego Meta ishinjwa. Umuyobozi mukuru wa Meta Mark Zuckerberg yatanze ubuhamya mu rukiko i Los Angeles mu rubanza imbuga nkoranyambaga za Instagram na Facebook ziregwamo kugira uruhare mu gutuma kandi abana baba imbata zazo bikabaviramo kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Muri urwo rubanza Mark Zuckerberg akaba yashimangiye ko izi mbuga zitemerera abari munsi y'imyaka 13 kuzikoresha, nubwo ari inyandiko zo muri 18 zigaragaza ko Meta yigeze kandi kugira umugambi wo kongera abakoresha imbuga zayo bari hagati y'imyaka 9 na 12 kugira ngo bagire umubare munini cyane bakiri bato bayobotse izi mbuga zirimo Instagram ndetse na Facebook. Kimwe mu bimenyetso kandi byagaragajwe mu rukiko ni email yoherejwe n'uwahoze ari umuyobozi wa Meta ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga uherutse kandi kwegura Nick Clegg, ivuga ko amabwiriza kandi agenga imyaka y'abemerewe gukoresha izi mbuga nkoranyambaga adashyirwa mu bikorwa cyangwa se ngo agenzurwe. Muri urubanza uwitwa Kari GM imyaka 20 yareze Meta avuga ko kuba rero yaratangiye gukoresha izi mbuga akiri muto byatumye agira ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu mutwe birimo no kwiheba ndetse no gushaka kwiyahura. Mu gihe Mark Zuckerberg yahakanye ko ikigo cye cyashyize imbere kandi uburyo bwo gutuma abantu bamara igihe kinini cyane bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Abagize inteko iburanisha kandi bagaragaje ko hari inyandiko zo muri 2022 zerekana ko isosiyete kandi yari ifite intego zo kongera igihe umuntu amara ku munsi akoresha urumwe mu mbuga zayo kikava ku minota 40 muri 2023 kikagera ku minota 46 muri 2026. Mark Zuckerberg yavuze ko ibyo byari bipimo byo kureba aho bahagaze gusa aho kuba intego nyirizina. Ashimangira kandi ko abakiri bato bakoresha imbuga za Meta bangana na 1%. Muri urubanza rushobora kandi kuzageza muri Werurwe uyu mwaka hazumvwa ubuhamya bw'abantu bakomeye. Ni rumwe mu manza ibihumbi ibigo bikomeye cyane kandi byagiye biregwa n'ababyeyi, ibigo by'amashuri n'abandi ati muri munyiko muri California nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Tuve kuri Mark Zuckerberg turiyo n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'incamake mbabwire ko umusirikare yasanze umurwayi mu bitaro aramwica. Umusirikare wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukorera mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo yasanze umurwayi aryamye ku gitanda mu bitaro aramwica. Mu ijoro ryo ku itariki ya 16 Gashyantare 2026 umumotari yatwaye umusirikare bakora impanuka barakomereka, bombi bajyanywe mu bitaro bya Catherine et Prosper. Mu musirikare ashyirwa muri koma. Umuvandimwe w'uyu musirikare nawe usanzwe ari umusirikare yamenye iby'impanuka tariki ya 17 Gashyantare ajya kuri bitaro afite umugambi wo kugira nabi umumotari, ariko ubwo yahageraga bagenzi be babiri bamwambuye imbunda. Nyuma y'umwanya muto umusirikare kandi yasubiye kuri bitaro asaba ko umuvandimwe rero yakoherezwa ku baganga bashobora kandi kumwitaho birushijeho. Atera ubwoba abakozi baho ko nibatabikora ibyo asaba abagirira nabi. Abakora muri ibi bitaro kandi basobanuriye ikinyamakuru Actualité ko bigeze saa 11 z'umugoroba uyu musirikare yadukiriye umumotari wari ku gitanda cy'abarwayi aramukubita bikomeye cyane kugeza ubwo muganga yemeye kumuha urupapuro rwimurira umuvandimwe we ahandi. Mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Gashyantare uyu motari yapfuye bica igikuba muri ibi bitaro. Abamotari kandi bagerageje kwigaragambya no kwangiza inyubako zaho kubera uburakari batewe n'iyi nkuru, ariko kandi barakumirwa. Mu buryo bw'incamake twihuta reka mabwire ko Amerika ishobora gutera Iran muri iki cyumweru. Iki ngiki turimo rwose ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivugaho kandi umugambi wo kugaba igitero muri Iran mu mpera z'iki cyumweru
nyuma y'amezi 8 zangije ibikorwa remezo bya nuclear by'ingenzi. CNN yatangaje ko amakuru yakuye ku masoko atandukanye y'Abanyamerika afite aho ahuriye n'uyu mugambi, avuga ko ibitero bya perezida wa Amerika byawumenyeshejwe. Icyakoze Perezida Donald Trump atarafata icyemezo cya nyuma kugeza magingo angaya. Umwe muri aba bayobozi yavuze ko Perezida Trump ari gufata umwanya munini cyane ari kubitekerezaho. Iyi televiziyo y'Amerika kandi yatangaje ko tariki ya 18 Gashyantare 2026 abo mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano bahuriye mu cyumba cy'inama ku biro bya perezida baganira kandi ku kibazo cya Iran. Muri iyi nama nibwo abajyanama bihariye ba Perezida Trump, Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner usanzwe ari umukwe we, bamusobanuriye ko ibiganiro biziguye bagiranye na Iran mu gitondo cy'uwo munsi byagenze. Ingabo za Amerika zaba izirwanira mu kirere no mu mazi zimaze iminsi kandi zohereza ibikoresho bihambaye mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe Perezida Trump agaragaza ko kongera kurasa Iran nk'uko byagenze muri Kamena 2025 bishobora. Kandi hari indege z'intambara z'ubwoko butandukanye zoherejwe muri Jordania, Bahrain, Leta Zunze z'Abarabu, Bahrain, Arabia Saudite ndetse no mu Bugereki, mu gihe ubwato buririkana bw'intambara kandi nabwo bwoherejwe hafi y'umupaka wa Iran. Biteganyijwe ko bumwe mu bwato bwa Amerika butwara indege bufite ikoranabuhanga rihambaye USS Gerald R. Ford buzagera mu burasirazuba bwo hagati mu mpera z'icyumweru. Umwe mu bashinzwe umutekano yatangaje ko izi ndege z'intambara za Amerika ziri mu Bwongereza zirimo izigaba ibitero n'izongerera amavuta nazo ziri kwegerezwa aka karere mu buryo kandi busa naho Iran ishobora guterwa vuba. Mu gihe ibyago byo guterwa byongera, Iran nayo ivugwaho kandi gukomeza ibikorwa remezo byayo bya nuclear bifashishije ibyuma bikomeye na sima nyinshi cyane kugira ngo bitazangirika cyane mu gihe byaba kandi birashweho. Tariki ya 31 Mutarama 2026 umugaba mukuru w'ingabo za Iran yitwa General Amir Hatami yaburiye Amerika ko niyongera kandi gutera igihugu cyabo ariyo izabibomberamo kandi ko nayo izarasa muri Israel. General Hatami yamenyesha Amerika ko imbaraga zose Amerika yakoresha zidashobora kandi gusenya ibikorwa remezo bya nuclear bya Iran, kabone niyo abahanga bayo bya siyansi ndetse n'abasirikare benshi cyane bakwicwa. Uko yakomeje kugenda abigaruka. Dukomeze turana n'andi makuru atandukanye. Muri aya makuru kandi akomeje kugenda avugwa yandi, reka tugaruke kuri iyi nkuru y'ingenzi mbabwire ko ati guceceka ni nk'ubufatanyacyaha. U Rwanda rwasabye Loni guhagurukira imvugo zibiba urwango ziri kwiyongera. Umujyanama mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Colonel Deo Mutabazi yawusabye guhagurukira kurwanya imvugo zibiba urwango zikomeje kandi kwiyongera, kuko kutagira icyo zikoraho bifatwa nko kuzishyigikira cyangwa se ubufatanyacyaha. Mu kiganiro cyahuje komite yihariye ya Loni ishinzwe ubutumwa bw'amahoro kwa 18 Gashyantare 2026, Colonel Mutabazi yagaragaje ko imvugo zibiba urwango ari umushinga utegurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugakurikirwa n'ibyaha bikomeye. Yagize ati ni umushinga utegurwa na leta hanyuma ugakurikirwa n'ibyaha bikomeye bya jenoside. Yagize ati imvugo zibiba urwango ni umushinga wa leta kandi ubanziriza ubugizi bwa nabi bukorerwa benshi, ibyaha bya jenoside kandi bikomoka ku ngengabitekerezo ya jenoside iba yarabibwe mu buryo bwateguwe neza. Colonel Deo Mutabazi yibukije ibihugu bigize Loni ko imvugo zibiba urwango arizo zabanjije jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, uko mu Rwanda habanje ibikorwa byo kubambura ubumuntu mu rwego rwo gushakishwa ishingiro ryatuma kandi barimburwa. Yavuze ko imvugo zibiba urwango zidakwiriye gufatwa nk'ubwisanzure bwo kuvuga kandi ko gukomeza guceceka kwa Loni mu gihe ziyongera byafatwa nko kuzishyigikira cyangwa se kuba umufatanyacyaha. Ati ndagira ngo rero nshimangire ko imvugo zibiba urwango zidakwiriye kandi kwitiranywa n'ubwisanzure bwo kuvuga, kandi guceceka gukabije kwa Loni kuri ibi byaha byongera bifatwa nko gushyigikira n'ubufatanyacyaha mu kuvutsa itsinda ry'abantu rero uburenganzira ndetse no kuryambura ibibaranga. Colonel Deo Mutabazi yavuze ko u Rwanda rwiyemeje kandi kurwanya imvugo zibiba urwango, asaba ibihugu bigize Loni kutihanganira abavutsa abandi uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho, uko umuryango mpuzamahanga ufite inshingano yo kurinda abari mu kaga. Yagize ati u Rwanda rwiyemeje kandi kurwanya imvugo zibiba urwango, runasaba kandi ibihugu by'abanyamuryango kutihanganira abavutsa abandi uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho. U Rwanda rutanze ubutumwa kandi mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje gukwirakwira imvugo zibiba urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, kandi bigakorwa
abarimo abo muri leta. Umudepite Justin Bitakwira yavuze ko umututsi ari we kiremwa kibi cyabayeho, uko yakomeje kugenda abigaragaza muri rusange. Uyu Justin Bitakwira ati nicyo kiremwa kibi cyabayeho. Uwoza ari umuvugizi kandi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Kenge atangariza kuri televiziyo y'igihugu ko abatutsikazi batabyarana nabo bashakanye mu gihe badahuje ubwoko, ariko ubutabera kandi nibwabakurikiranye muri rusange. Imvugo z'urwango zijyana n'ibitero bikomeye by'indege z'intambara na drone bigwa mu bice byiganjemo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi birimo komine Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuryango mpuzamahanga waratabajwe ariko ni ikintu wigeze usubiza. Hanyuma duhindure ingingo, turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, babwire ko Amerika igiye gukura ingabo muri Syria mu gihe ubushyamirane na Iran kandi bwiyongereye. Amerika irimo kwitegura gucura ku bwinshi ingabo zari zisigaye muri Syria mu mezi make ari imbere, nk'uko umutegetsi wo hejuru mu biro bya perezida wa Amerika yabibwiye BBC. Umutegetsi wo White House yavuze ko leta ya Syria kandi yemeye gufata iya mbere mu kuyobora ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu, ndetse ko kwaba kw'ingabo za Amerika ubwinshi kutagikenewe. Ingabo za Amerika ziri muri Syria guhera mu mwaka wa 2015 muri gahunda yo kurwanya iterabwoba ijyanye no guhangana no kugira ijambo ku mutwe wita leta ya Kisilamu. Perezida Donald Trump arimo kongera kandi ingabo n'ibikoresho mu burasirazuba bwo hagati mu mwuka wo kwiyongera k'ubushyamirane hagati ya Amerika na Iran. Uwo mutegetsi yavuze ko icyemezo cyo gucyura abasirikare hafi 1000 bari basigaye muri Syria kiri mu rwego rw'inzibacyuho ifite ibyo isaba bibanza byubahirizwa, ndetse ko Amerika kandi cyiteguye gusubiza ku nkeke izo arizo zose zavuka muri ako karere. Umutegetsi avuze ibi kandi mu gihe Amerika yongereye ingabo muri aka karere by'umwihariko hafi Iran. Muri Syria ingabo za Amerika zari zaramaze kandi kuva mu bigo bibiri muri uyu mwaka, ikigo cya gisirikare cya Al-Tanf majyepfo ya Syria ndetse mu kigo cya gisirikare cya Al-Shaddad mu majyaruguru ashyira burengerazuba. Uku kuvanayo ingabo kandi gukurikiye irima y'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad 24 hamwe no gucika intege ku mutwe wa Islamic State, mu gihe habaye kandi iterambere rikomeye mu by'umutekano muri Syria. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwa Trump kandi bwashatse kongera imbaraga umubano wa diplomasi n'ubutegetsi bwa Damascus mu murwa mukuru wa Syria, ndetse no kongera kandi ubufatanye bwa perezida wa Syria Ahmed al-Shara. Shara yasuye Trump mu biro bye White House mu Gushyingo umwaka wa 2025, uru ruzinduko rwa mbere nk'urwo perezida wa Syria mu mateka y'icyo gihugu. Hanyuma kandi bwa mbere mu myaka igera kuri 60 ishize barimo guhindura amabara ya Air Force One ku busabe bwa perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gusigwa amarangi y'ayandi mabara yatoranyijwe na Donald Trump. Air Force One hamwe n'izindi ndege zitwara abategetsi bo hejuru muri Amerika barimo First Lady Melania Trump zirimo kandi gusigwa amabara ya zahabu n'umutuku n'ubururu bwa navy blue. Izo ndege zirimo kandi guhindurirwa amabara muri iyi minsi kandi zirimo gukorerwa isuzumwa rya tekinike uko igisirikare cy'Amerika kandi kirwanira mu kirere. Air Force One cyabitangaje ayo mabara yamaze gushyirwa ku ndege nshya ya Boeing 747-8. Leta ya Qatar kandi yahaye ibiro bya perezida wa Amerika nk'impano, nk'uko rero umuvugizi wa Air Force One ya Amerika yabitangarije CBC News. Amabara y'umweru n'ubururu niyo yakomeje kandi kuranga indege itwara perezida wa Amerika kuva mu myaka 1960 ubwo John F Kennedy nari perezida ubwo yageraga ku butegetsi kuri manda ya mbere. Trump yari yasabye ko ayo mabara ahindurwa, ariko uwo musimbuye Joe Biden yahise abihagarika bitarakorwa. Amabara ubu arimo gushyirwa kuri Air Force One nayo ku ndege bwite Trump yagendagamo mu gihe kandi cyo kwiyamamaza muri 2024 indege bahimbaga Trump Force One. Aya mabara Trump yifuje yamaze no gushyirwa ku ndege ya Boeing C-32 ikoreshwa mu gutwara vice president wa Amerika. Iyi ndege yo izwi nka Air Force 2. Ibi bikorwa byo gusiga andi mabara izi ndege byatangiye kandi mu mpeshyi ishize ubwo baheraga kuri indege ya Qatar yahaye perezida wa Amerika impano izajya kandi ikora nka Air Force One. Iyo ndege yatagatangaza ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari Amerika. Usanga indege yose itwaye perezida wa Amerika yitwa Air Force One. Uyu agenda mu ndege kandi yabugenewe iba irimo ibiro byagutse, icyumba cyo kuryamamo cya perezida, ibikoni bibiri bishobora kandi gutekera abantu bagera ku 100 n'ahantu ho kuvurirwa nk'uko Boeing ikomeza kugenda ibivuga.